دماش تماشاوان هجا صحبتا لحوشه دست بید که از مهدی موتوش باجاری آمده دناوی حوشا خوشتا به میوانه که گلک عزیز دی سال پشبری و هم بری و ما مکایل بلبل میوانه من تب سر چواهاتی جبر کو ام یه گوتنه نه ام تب دا آخفن تب گوزتیات کن لی لهنگین پشپرده هونن مکایل بلبل اکادمیسیان زمانزان تب سر چواهاتی هروسا پرورده کار از بنیت چاوای تو باشی ان شاء الله باشم جاني صلاه حوشا ما چاوای دست بکی داشته بپرسم حوشا براي حوشا چیه وكا براي برا براي من قبل كي تقول حوشا براي دبي حوشا ما حوشا لسر حوشا قالك استراتيجي هاتنا قلت الدور كلامه هر کس تبالي الزمان ولسر ليكولينا ناس كلي بلا زانبكو جبركو از جنبيش و ماموسا ناس دكبكو قاليوي فلكلوريجي قالك بقواته وبهز ازبني مكايل بلبل يعني بالصالانه تاخذ هسر مساله كردي تتخازي بالزوري او ها تدس خصيه خركا خلكي يعني خاص با كردان تدوجي ورن زمان خوين بن اف سربوريا تاي زمان امي بحث بكن امي بحثا خباطه بكن امي بحثا بروبلم زمان كردي بكن امي بحثا اسيميلاسيون سر كردان بكن لدس دس بكده ام هنا كي بحثا تاو زاروكاتيه تبكن چونكي اف جرينجا زاروكاتيه كو همو ركن جياني همي آلي جياني او تعيين كب اواكي او ديار دك مكايل بلبل خلقي مردينه ليش كيجا تاغي مردينش بكو مردين بارزگاه هكي فرها بله هم جمردين ج نافچه قوسرينه وقت دناي سرو تلرمنجي ديناس كرن زاروكاتيه من ودر باس براستي زلور ما بيج چيبوم لور مزوم بوم وحتى درجه كم الور خانت بشرا باجار المتروبول مخانت يعني سوسياليزاسيون كردي باجار كي سوسياليزاسيون كردي له خرط بو بله از یک جوان نفشانم که بزوری ترکی هم بون چیروکا هر کردکی وسا هي يعني بزوري زمانه کی بیانی هین کرن يعني اف چیروکا همو کردانه نه هي لگور درجات گواره ای بری ما نفشش ما مزنتر کدن زده هست کرن يعني او كت النافي قناغا اخبار كردي چه دبول مالا بله يعني ايك مثلا بيجن انا 5 سالي ب 45 سالي ب گاشتن سروي كو كسي كردي المال داخل انه خندكار يعني خلق يعني بخون داتن اخبار كرن ولا مكتبه جزا داتن جزا كرن يعني کی کردی آخف یا جزا کی جرا دهاتا لیکرن بله لا قندي وكيجا يعني قندي بنمولي ما عمود يدنره مش جرنك هنا عمود بابي محمد بله عمود بابي محمد بعصر خد دقورينا دقورينا بله بله قندي ما سرختي ما يختص نور شوي وعمود يجي الجيل امامي يعني بيتر دقوري وزانن عمود مرفي عمود هنا انا اللي هنا مرفي ما هنا نكتك اللي ما جاني مرادك كنيش بوي فان سوسيولوجيا تشد بجا يكو صا شق كتيا ارا وحدود كتيا دبي ام بيفازا چنه ام بيفازا مشارك برويا دارك لا لوصا مقدرات امام استاذ شاته داغرم ليفل دسبك ده وكم گزارو كاتيه تشو در باز بود او روحانيت كردي زبان كردي وادبيات كردي چاوش ترا چه بود جناب ترا چه بود يعني مثلا زاروكتي وكم قلت شخوا سوسياليزاسيون كرد وروحك كردي هو ايك سبونتانه بله يعني او هرچند زاروکاتی دمرو هیچ ذکر که زمانی که بیانی پرورده هی و انتش نلگور و سوسیالیزاسیون و سوسیولوژی مرو یا او کیجی بله لی قناخ خواندن چقاس میجم زیاده بون بر به نرسه چو او ناکوکی او حسیتا حس کردن پروبلم زیاده تر بود بله به تایبتی د نرسه که ترکی دمخوان الباجار هذا نيخون مثلا او جوي او كزاروكاتيه جدا تربو جبر كد زاروكاتيه روحك بيتر كرديه بو تدي او قلتنا كي تعبيرك فيلوزوفك الماني هذا بجا حدود جيانا من همان دمه حدود الزمان من يعني بقاس زماني خو اذكارم بفكرم بقاس زماني خو اذكارم ببينم هزرا خو چه بكم با آفرينم مثلا اگر ایرو کرد همه آسیمیله بونو ترک و به ترکی آخفین یعنی کردی خواه جناف برن کردی چو ما تلقینا وی خوان ده چو ونداب کن ده جیانا وندا چه کم ببه هن کس هم لراستین و سال بیجن دبین زمان نافگینه که آموره که
Yani em karın işte merol hev bike ne problemek serekey merol çi zamanı bağ ve çağırıyor. Le brasti ne var ne ki zaman bu xwe tenê ne amûre ki merov pê tekiliye çêdike û tişta înşa dike ew bi xwe jî merov înşa dike merov ava dike şexsiyeta merov ava dike ruhiyeta merov ava dike ziman Kurdî ez bêjim de roj bi roj aliya xaftinê qelstir dibe herçend li aliya akademîk aliyê mistewayê ve xurtbûn û pêşketinên baş di Kurdî çê dibin jî بله axaftina nav gel zayıf dibe. د کوردستان دا قدر تو گریایی کردیا کوتبجی ولا راسن مایه yani وک هویه کیش خراب ببینه یکی جا devre Kurdistan yani bu çar parça düşmez. Yani doğu keçi kas orijinal ve asem Suriye ve Diyarbakır cev kas orijinal. Le mesela xarabuna ve mesela bajarvaniye ve giredayı guhartin hanı beguman. Mesela Kurmancıya Diyarbakır ve aşırına qina keve. Kurmancıya şırnaqe ya jiha culemerge hinkidin pakıştırmayı Türkiye ve kastavlene buye. Pakıştırma mesela evet. Kijan ardnigari kariye ve rasaniye Kurdi bpareze. Yani hatta van ve rojeji bine yani kumru beje valla eve dikare yani 100 sal jî ha bimeşe hemû tevê politikayên asimilasyonu de eve 100 sal jî xwe bibe. Yani kîjan erdîgariya Kurdistanê belkî me pirsê bi vî awê bikire baştir bû. Yani erdnigari kusa mejin ev erdnigari de ve xelası nevsa yani işte kusa nîne. Le ez dîsa dibêjim mesela gundawarî û bajarvanî yani. Li Bakur jî bi rastî gelek tadil zaman hatî çawa lê hatî. Yani ne vak Rojavayê, ne vak Başûrê, ne vak Rojhilatê bir rewşên taybet li vir hatine jîn. Ez wek anekdoteke bibêjim. Rahmetliyê Musa Anter behs dike dibe Erdalînê Kurê İsmet Paşayê mezin bûye zulm li Kurda dikir tu zanî yani. Dibêje rojekê Erdalînê ji min pirsî te bavê min nas dikir te rahmetliyê bavê min nas dikir. Dibêje min jêr gotî min nas dikir zamanekê peyvek Kurdî peyvek telgrafê bi wereqakê bû. Ji bo peyvek Kurdî 5 wereqa ji me disin bavê te. Zamanê İsmet. Yani bi rastî Kurdî ji wê qonaqê hatiye yani li Bakur derbxwariye. Kurdî Belê Kurdî derbxwarî li Bakur yani ne vek yani erê zulma Saddam jî hebû lê li Üniversiteya Kurdî jî hebû kêm zêde. Yani de rapora İsmet Paşa il ser Ezirganê mesela de salên siya da dibe Ezirgan bajarekî serekê ku Kurdî lê tê axeftin bes îro here nav bazara Ezirganê bigere nimuneyekî Kurdî nemaye. Tiştekî pir ecêb dibêje dûr dibêje Rojavayê Firatê û Rojhilatê Firatê. Dibêje ji bo min balkêş bû ji bo gelek kesa jî belkî balkêş bin. Dibe li bajarê Maraşê û Meletiyê û Sîwasê û derdora Firatê yani Berfiratî. Bajarên Berfiratî hem Êtürk tê de hem Kurd tê de dibe zimanê bazarê zimanê axaftinê di nav Kurda û Tirka de Kurdiyê dibêjin. Kurdiye. Dibe sedî heştê Türk jî Kurdî dibêjin axivin li van bajara. Xeterekî mezin e yani. Dibêje xetereyê dibe wexta miroj nêz dilêbiner ne sedî heştê pir zêdetir yani Kurdî demekî yani Kurmancî deveka Kurmancî li cêk Türk û Kurd lê lingua franca bû yani Kurdî lev dikirin. Zimanê bazarê bi Kurdî bûye. Anam tabii sadece dibêje yani ev bajarên ku berfiratî yani Meletî û Maraş û Sîwas û Antab ana zûtir me xwe ji vê meselê xelas bikin. Rojhilatê Firatê wek ana jîn rojevê tê dibe Rojhilatê Firatê meşhûr ana. Wê demê jî digo Rojhilatê Firatê hinekî zehmet wê çêbibe. Ji ber wê ji gelek pêşniyazên asimilasyonê û em bêjin ayekî kulturî têkbirina miletekî wê demê dihatin amadekirin. Tiştê dijî ji hinekî encama wê bi rastî yani ana wek çandî wek zimanî bo belatê gem dijî hinekî ew ka wê yani. O sebab olsa baran jî bi ser me de dibare. Belê. Gelek xweş e bi rastî ambiyansekî xweşî derketî holê. Lê ez hindek pirsên magazînî jî cenabê te bikim. Mikail Bülbül. Qehremanê te kî ye? Qehremanê min nênim rastî. Beş ez muxalif. Ez qehramana nagerim. Evet. Yani qehremanê mirov min ihtimala mirov dema qehremanê mirov têk biçim wek têk jî biçim. Ji bo wî tişta herî baş qehremanê ji bo ku xwe soger bikî divê kesekî ku yani miriye ya jî em bêjin ku nihal heyatê nîne Belê. tiş xwe re bikî qehreman. Eger ku te qehremanekî wisa ji xwe re çêkirekî bû qehreman. Rastî navê Celadet Celadet. Ji ber çi min jî wisa texmîn kiribû. ji ber şertên herî xerab dijî hem karê ew rewşenbîriya entelektûelî kiriye, karê zimanî kiriye, rêziman nivîsandiye. Wergera Qur'anê kiriye, nizanim
كارن بوليتيك قالك كرنا باشه جلدت علي خويبون يجي جلدت بدر خان او خدمتك وی کریه و وی ترادیسیون خویبون کریه بگمان هر کس زنه باجارت کردستان کیه کی جانه باجار يعني براستي جولمرج جولمرگ الجولمرج شما جولمرگ از دم كيل جمام جولمرج موساتي ذكر براستي او اختار شم جولمرج از من كردنا فانا كردن او تما حسيات مرشد به نه جولمرگی رابونه پیانو اشترا چپکال کنم براستي او حسيات عمو ساينش بول شبكه بخن بله از دور ما قال لك كردواريك جدل و خزایی طبيعيه نه پولیتیک یعنی نه بوليتيك كردواريك تراديشنال هي دنگ بیجه تا کیه دنگبيج براستي اپسیون تنه اي هرميجي قدرتكم ل اگر الا هي تنه مرو بيج بك شاكروب شاکرو مردینیه کی چی با شاکرو حس کرد اواز كرديه اواز كرديه روحيات كرديه يعني دنك برخورته يعني دنك برخورته قالتا دنك برخورته از بيجم نظروكا كلمات تيرو تجي يعني براستي خودی هبا شاکر او جدا ده يعني تدلی مهشت ما مستر يعني براسي از جي گلك جي حس كم وقت سرحدي هناك خوش مچو جبركو اجي سرحدي لهجا كنت قلت محمد عارف من في صحبتي تشل دقه جي من الدرج بكرا حقيقه جي تزاني بلكي اف برسكي وصا برسكي تشوتو موتو اكو از كم دنگ بيجي تكيه يعني تو دمال تحسين تها قداريت كي تو محمد عارف جبيرت كي تو دمال محمد عارف قداريت كي تو حسن جبيرت كي تو دمال حسن جبيرت كي تو حسن زيرك جبيرت كي تو دمال عيششان قداريت كي تو ميرم خان جبيرت كي تو دمال ميرم خان قداريت كي تو رسول جبيرت كي يعني هر يك خوشيه كي و هر يك رنگه كي براسيل نوا گلستان ده نوا باغ كردي ده از بنيانا واني از ايه هرميجي بيجو من هر يك رنگك و اوازك جداي از ايه هرميجي مثلا سعيد يوسف دياربكر بر قدر ناكن لي خطا ميردين از بيجم خطا بيجم علي روجافا باش بوت نوفياني جبوي في المهرب ما خد ليبه ما بيراني نجم رحمه خد ليبه وانها اس بي باورم بمليون اندس جرا فابونا جرح ويرا فاتحه خونن يان جنب جرا دعات كن حقيقه سعيد يوسف من جي من چند برنامه کی پیرا چکر براستی جی دوار موزیکالیت هیدا گلک پیشکتیه و هر کس مثلا محمد شیخ و تدی ددلی هر کسی دا محمد شیخ ویا بس گلک کس نظام کو محمد شیخ و جی ده هندک آلیا دا پروردهی خال با سعید یوسف دیتی سعيد يوسف مثلا قالك اصلك بالانتر حقك بقناعتها وصابو دنگي يوتش من برس احمد شيخ وش قالك او ابو زورو بروحت يعني ما مستا صحبتك قالك خوش بو حتى كنت باصا موزيكي كرجي قالك خوشتر بو باران تعاجز نكن ها بهاره بهار بركات قلت لك دبيتش تعبيرك من ناي فلكلوريك هيك قلت بيت والله تهاري ماسيان دي تشلبي يعني قال شي تعبيرك كده از يد ما مستا هجا ما باصا موزيكي كرت نها تغمين كر براستي تو قالك جدي جبركو تو اكاديميسياني تو زمانزاني وهنا كي جوتصاب برشاف كيتا واخفتنتا جديه لتماشفان ما نظن كو ميكائيل بلبل بموزيكي راجي حقيقه قالك تيكل داره اس هيفي رجاش كم من هشكيني كي جان ميفاني موارجي يان از بي بد ما قلتني اجي از جرا لخم او بيجا اجا اس طابوره خبد متينا مساكر يا كوتو اريت نا بروفيسيونيل تنا تشيت ستوديو هذا السر دكاو ستيج تو سترانا نابشي ليه هم ناف حوشه مدا يعني نافي حوشه دا دبن في باران دا سبع ورمات كلا دنگي اوي اگر دنگي تا قصورت ده هبه طاموره ده هبجي دنگي في اوي خفت بياني از بد متينا ايكا لبنان والله خير قناه بسيت هذا اري طنبوره اوكي طنبوره عجمي انا لاسبي بوارم يجي بيجي هما والله از جي بيجي باش خو ناگرم از دما دنگي سازي ورم من از خو ناگرم تماشافان الهجاب براستي جي وكو د سر برنامج ده د سبيكر برنامج ده موجود اما اخفتنا امل سر شاشه باخفن وبيدا هرن مامي من قلتلك بيه خوش بود تقول والله قال لك اخفي اللي تشتاق نقول اما وصايا لايوك
لهنگن وک ماموستا مکایل بلبل او ای کرننه مجمال آنیه لدیسال سر خبات بو از پی بارم وقت کجورجی هر لدیسا خبات بکه وارگر بکه فرهنگ آماده بکه پرتوکا لیکه و هر وقتا که وحیه ولی وقتا مزوپوتامیا مزوپوتامیا کوردیناتور گشتیت وقتا مزوپوتامیایی براستیجی اگر کو معرف بجرا خو بطاوینه لو کسی وقت دطاوینه رجع دكم مجي قالك كذا زنكويه باشوري تشي بملزاخو خند بكي ما بحث ما بحثاوینه کر منه بکرا من دكتوراه خل زاخو يكر زنكويه زاخو از ما مستيخو حميه مستر عبد الوهاب ما مستر بايز حميه صلاح خجوان زاخوی گلک دل صوص الماموس كنت تاي داوي صار تشابوت كيف خش بوت هذه الفريان صار خش حوشوا براي ما قلت استجامك باش بالهي طبيعي سبونتاني خوش يعني باران شغالي تنبور خذ دست من زاد شو ازمني يعني مكايل بلبله يعني بلا شعبي علينا بكون انها اوركسترا كيل بشتاوي سبونتان يعني تشوا از يرونش لا دوساج مرا بجا ام هاتن داويه بروجرام خواجي بفي اوي از بجم رمضان وبخير باب لا شغي وبركات با ان شاء الله اف قضاء وبلا ونخوشي اتفاق نكونها لسر حمو جهانيه وكو مقوت بلام هيفيا خام دايما خورد بهيلن اور راشو طاري تجار ولا سر ولاتكي آسه نامينا ده إلا سايد شبه دروج خوشتا دم خوشتا سب دوه كليه دادي سا امي لهمبري هفن لد داوية دا امي سترانكي اوها فردكي ما مستم كايل بلبل جمرا بجه و ام بوسا بجم خاطري و دروج خوشتا و ده شب خوشتا به هيفيا هفديتنك دنين هف خاطري و كلام كازبني صح مفهر بجنا والله زبجم تبجي نبجي يا زبجي شنغالي شنغالي هاي ساعات خوش سوبر هريبك خديمة هريبك خديمة دارال دفريمة بحسرتها ما لبغيمة دارال دفريمة بحسرتها ما لبغيمة هيدا المغربة هيدا المغربة بشانس ونسيبة خدنا ككسب قديمة بطالح ونسيبة خدنا ككسب قديمة غريب شو يدارا دلال شو يدارا فارس لبو مارا بغريبة بويا مارا فارس لبو مارا بغريبة بويا مارا هيدا المغربة هيدا تغريبة بشانس ونسيبة قدنا ككسب قديمة شيبا مبرنجا شيبا مبرنجا كيف ضررنجا بغريبة بويا قولنجا كيف ضررنجا بغريبة بويا قولنجا هيدا المغربة هيدا المغربة بشانس ونسيبة قدنا ككسب قديمة